Tay ko ma'am, at dati program tayo ti person with disabilities na na-cancel idi July. Mai tuloy, may resume the activity to no Thursday and Friday. So, Paano dito yung activity? bali ada jay pa training tayo ma'am. Training para Tay about the LTO pinag pati jay ada nga mi dagiti PWDs tayo kayat dati ag drive. Iso nga at dati speakers tayo nga from when isa na when bali 2 days Mano nga umay ito nga PWD? at dati naka-confirm nga attendance the participants from different LGUs.